Te hello perlu berkat te hoi ai ku blebing EP section part kan ke YouTube channel jang am iba W3 gaming. Te hoi menda kasi ngadon ban pentip HP mah. Hoi ngadon kamera bangan pentip ngatrai ba pilih abon hi ba pilih tip mah. Namar ba kan ke de kata ka OB47 update. Hoi ha ka jing sha ha kaman chuang la pen mi mo ketuka video ke bal adapt te. Pia Sngew Kmno pia long Kmno ha kan ka new update ta hoi ke jing siam jang at kendiat kala pen sok nane kala pen bang nane kala smooth hi kendiat tang ba. Ngam tip ke jing siam jong PC pia siam Kmno te saya komen support mo kalong Kmno takkan new update OB47 te hoi menta ke sngi bat kawero menta ki gun ne kita ki AKM mo ki la Sngew Tynnad hi ban siat ne ban long Kmno mar ba tak kai CS ne kai rang ro long kala pen sok hi kendiat te an hoi kam tam ki enjoy ba ki custom player ki one tap player ne kita ki pro player mo ki ba one shot ne kita ki ba one tap ne kita ki ba custom room ki ba la kai betang headshot te kom ngi ki ba noob ko man suang te man ta la jan jar hi thai hoi long hi ban long ba hi chubo ki noob ro ban la kai de bom ong bom long mo tang ba compare pa hi kita ki ba pro ki la dang pro ne ki ba noob ki la dang noob hi thara te re kata ngam tip re ngam la ban tip lupa mo te an saya komen support kan sa long Kmno te hoi saya up hadu bakut jong kan video te ko wero ngan chuang mo namar ba ngi isa tang like pa subscriber mo ngala poi prajar te Sngew bahasi subscribe no kitu ki badang swan thamai te hoi kini ki bala rim te ai ku blai sibon bat play support yang mo nak support te an tapi ko abantip ya kata ka style mo kata ka custom room ke badang su update thamai te chalo tepet ke ban kong ngai grade te le bi kom bap Shna room mo kan tekan per era ngai tang ba pet kala de pet kan ka new ladapi ai no kamot kan damage with ladapi de na ka body te hap ai bet yes te kamot ai yes kamot kan damage re ta ka body jong pi kan damage with tang na ka mat tang na ka klik pet ngan ni pet mo kan diet man tat te ngan ni pet kalong Kmno ka damage ne kam damage su i ka body kamot su ong mo ngan cium da inero kan lang kaju hi namar bangam Shna yu rang try ba pila ya tip hi Kmno ban Shna to mo ngai ngachu pen i betang kan ka headshot mo tang ka to ka new badang sumit thamai pe mo pe ngai try ba pio i pe yoi pe da siat na ka mat long kam kanam yap chu re ngai try ki player headshot la ne ki player one tap mo kila comment ne kila enjoy ba namar ba kanam damage shot na body pet yoi no damage body khali tang headshot pet da headshot nice pet na try ba play long kala enjoy ba to ki player one tap te ki player mut ong no ki player lada subo dalam Kmnang mo long game der ta ki player one tap long genjar ken long ban lại kai mo subo long no Kmno hi ki ba pro ken kam pro susu te ki ban nup te ki dang nup susu an namar ba subo nga man ta Shna room mo Shna betang ka headshot rate te subo pi pat Kmnang te long nyel lại kai Kmno mo ti kala long easy ba namar ba ai tu pro ti kala long pensok hi gela sok sibon kala Sngew Tynnad hi bat ka headshot rate kan dei bet 4% headshot rate nang nei khmat ki legend te to nga try tang Kmno nga try ba phila ya Sngew tho bat phila ya tep te ngan se siam pa na akan next video mo Double takedown. First doom. Double takedown. Takedown. Double takedown.